mandagitari ba kaunti ya Tharaka Nithi baria bakarega gwikinya ngugine kuma thaijiri cherukire ntuku ya Jumatatu bakabutwa ngugina twanya tukunenkanirwa kiri mandagitari ba beru na bwarigitani kuri gucokera kwambiria muthenya Januari babone kuringana na gavana wa kaunti Muthomi Njuki uria ugite watho bote kuendera mugomo ni untu kaunti ni chiri aga mandagitari muchara na mugomo twambiritwe ni KMPDU kwerekera thirikari nene mugomo juju nandi ni juthiritie mweri aje bakioneka kunyamara bonene bamwe kinya bagitama uturo jao. Kuringana na gavana Muthomi Njuki, mandagitari barabagomete ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ni 19 gaki kuma kiri mandagitari 54 barabaruta wira na thirikari ya kaunti. Ende Njuki narutite watho bwa mandagitari baba 19 barabari mugomoni bachoke wira ikinya Jumatatu ya kiumia kijite akiuga ati barabatakigwa bagucoka bakabuto wira na bangi bandikwe. Ndagitari 24 mari wira malatu mali leave na manana nimo mali shukuru malatu nengerete rudama thoma meta kwa registrars mama 19 na manenkera kanya nkinya muramuko Monday kirauko tashiri ndagitari wondo kedwa tewira dino Tharaka Nithi ate nambati akabutwa wira na tuandike mangi. Nabo clinical officer bara Justice Onesmus Makau athanite ati mugomo wago ikiutha tina watho. Njuki ariuga ati ura atira kinya wirani emunthi akabutwa wira na yandikwe ungi. Dino Tharaka Nithi twauga tumethagura mari umwe igana ria 32 uri ukethirwa ati wira munthi muthenya wa 5 ari clinical officer auga ati kwenda wira auga kala mukaruta wira na kwogu ukinya Monday tuketha twambiritie process ya kuma replace. Ariuga ati gutiri kiama thirikari ikumenya kia lab technicians kana kiama kia abisa bakweja na mataro mamirire na kwogu gutiri we agaitigirwa aigua agomete. Njuki ndi na uritie aruti wira bonthe ba ugima bwa mwiri barabari rutha bachoke wirani igikinya Jumatatu kenda batetheria gukandana na kinyamara kia mugomo juu na akirutaga mukana kiri barabari wirani indi bakiruta wira na uthao kwambiriria uria rungamagira lab guchira nurses guchira clinical officer guchira mandagitari mara mathinjaga antu na mara mathimaga antu nginya akili ugacha kugore rutha thino Tharaka Nithi twauga rutha rukuthira cioka wira koguo ni to expect by Monday twithwa tuna mandagitari thino wa disietu maria tukwena menya mariku ndagitari 27. Nkuruki akiendaga kariba kaunti ya Tharaka Nithi batikaigua guaja bwa kuthi cibitari akibeja wirani ati agatigira ati bakwegwa utungata kuringana na bora kwa batiri mari alwaru na mate alwaru ni matige guoya gutena cibitari mbinge anwe mwe thino Tharaka Nithi na ntumetu matika thinike nkoro kuthi cibitari cia kiumbe kana kuga gutena cibitari kandirira mucii. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.